muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda. uyu munsi tugiye nanone kugira ikiganiro turi muri studio, ikiganiro cyanyu muri isanga. ndabaramukije rero, mwiriwe neza. ni Thomas Kamirindi muri kumwe muri iki kiganiro muri isanga. nk'uko mubizi, abayobozi b'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi bemeza ko uburusiya bushaka gutera no kwigarurira Ukraine. uburusiya na Ukraine biri mu bya bihugu byari bigize repubulika z'abasoviyete zasenyutse mu 1991. biraturanye rero. mu barega uburusiya twavuga by'umwihariko leta zunze ubumwe za Amerika, ubwongereza, ubufaransa, ubudage, umuryango w'uburayi bwunze ubumwe na OTAN, umuryango wa gisirikare wo gutabarana ugizwe n'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja Atlantika. bavuga ko uburusiya buramutse buteye Ukraine babufatira ibihano bikaze cyane ku buryo butarabaho na rimwe mu mateka y'isi. uburusiya bwo bwemeza ko babubeshyera, ntabwo ngo bufite umugambi wo gutera Ukraine, ahubwo buvuga ko bafite indwara yo guca igikuba cy'intambara, hysteri mu gifaransa niryo jambo bakoresheje. iki kibazo rero giteye gite mu by'ukuri, gituruka he mu mateka, gishobora kugira izihe ngaruka ku burayi by'umwihariko no ku isi muri rusange? muri isaga rero koko kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. inshuti, nagira ngo rwose mbashimire cyane ko iki kiganiro mushaka kukizamo muri benshi cyane. nitudashobora mwese kubaha ijambo muratubabarira, nagahoraho tuzajya tubashaka n'ubundi. nk'uko rero nari nababwiye, umutumirwa arahari, ni Professeur Dr Paul Kananura, ni impuguke mu bya politiki mpuzamahanga n'umutekano ku isi, aba mu Bufaransa. Professeur Kananura, urahurakoma? muraho, murakomeye Kamirindi, kandi mwakoze kuntumira muri iki kiganiro. nigiye gushimira cyane rwose umwanya uba uhaye n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika baba bashaka gusobanuza, kandi umwaka mushya muhire. umwaka mushya muhire, baza aribwo tukibonana. yego, ndagushimiye rwose. yego, nuko rero nk'uko nabivuze mu iri buriro, uburusiya buhakana ko budashaka gutera Ukraine. ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikavuga ngo ni ishyano rwose, ngo abasirikare ni benshi ku mupaka, abasirikare b'uburusiya ngo ni benshi ku mupaka wa Ukraine. mu by'ukuri ubu ngubu bihagaze bite? uko bihagaze, ngira ngo bose barimo barikubita mu gatuza nka za nyamaswa zo bajya bita ingaryi, kugira ngo buri wese yerekane ingufu afite. ariko ntabwo ibibazo bihagaze neza, kuko buriya nk'uko wabivuze biva mu mateka. hari ibihugu bibiri by'ibihangange ari by'Amerika n'Uburusiya bishaka kuyobora isi. igihe cyose rero bibonye umwanya biwukoresha kugira ngo kimwe cyerekane ko cyashobora kuganza ikindi, cyangwa se cyashobora kugiteza ikimwaro. nuko bihagaze. ariko ibyo by'ingabo bavuga ko zirahari, bahashyize ingabo nyinshi. n'ubu ngubu imyitozo yagomba kuba yahagaze ejo iracyakomeza, ihuza ingabo z'Uburusiya n'ingabo za Bielorussi iruhande rwa Ukraine, zigeze kuri 30. barimo baracyaza rero ubuhanga bwo kugira ngo biyibutse iby'imirwano. urumva ko bitari kure, n'ubwo mu rwego rw'ibiganiro nabwo batangiye gusa naho ariho babigeza. gusa icyo twavuga ni uko byaba intambara y'amagambo, iyindi yongera ngo ntawe uyishaka, kuko twese yatugiraho ingaruka igihe cyose. kugera ubu ngubu muri iyi myaka igeze kuri 10, uburusiya buvamo butsinze, kuko niyo bwakendereza ariko buba buzi uko buza gusubira inyuma, ariko bugeze ku gikorwa bwashakaga kugeraho. none se nk'ubu ngubu barashaka iki? kuvuga ngo Ukraine kuyitera, nimba koko uburusiya buramutse buyiteye bwaba bushaka iki? ibihugu by'uburengerazuba bw'isi bwatengushye uburusiya igihe irisesi igihe yasenyukaga, nk'uko wabivuze, leta zunze ubumwe z'abasoviyete muri 1989. bari bavuganye amasezerano y'uko hatazaba ukwaguka k'uriya muryango wa OTAN wo kwirinda kw'ibihugu
by'abanyaburayi. na ibyo rero amerika. babirenzeho, bemerera nk'abanyamuryango bawo ibihugu byahoze biri muri ibyo bihugu by'abasoviyete. icyo baracyihorera kuko ubukungu butari bumeze neza, ariko bageze aho bashyiraho umurongo utukura bati ntabwo muzatwegerera umupaka. urumva rero kuri ubu igihe bashatse gushyiraho mu mwaka w'2008 Georgia, uzi ko Uburusiya bwafashije ibihugu bibiri byari byabwigomoyeho nka Oseti du Sud na akazi ngira ngo niko babicyita, kugira ngo byigenge. ibyo byahagaritse uwo mushinga wo gushyira Georgia muri OTAN. ubu rero Ukraine nayo yari iri mu mishyikirano yo kugira igeze kure yo kugira ngo yinjire muri OTAN. nibwo wabonye Uburusiya bwafashe Crimea bukayigira ubwabo, kuko n'ubundi ngo bwari ubutaka ku bwami babagabiye. noneho hazaho n'ahatuye Abarusiya benshi mu majyepfo ku mupaka nyine w'Uburusiya, ari byo bya Donbass na Donetsk, bishaka kwigenga Abarusiya bashyigikiye, ariko bakabona ibyo bidahagije, bakavuga bati noneho tugiye nabyo kubifata bibe Uburusiya, ntihazagire umupaka n'umwe twaba dufitanye n'umwanzi. icyo kibazo gihari. bagatinya n'ibitwaro bya OTAN, by'ibihugu bya OTAN biramutse bigeze muri Ukraine. urumva ibyo barabitinya. ikibazo si ukubitinya, ikibazo ni uko biri ku mupaka byazabatungura bigahita byinjira iwabo, intambara mbese ikaba intambara igatangira ariko itunguranye, noneho bakajya kwikangura abandi bageze kure. nicyo ngicyo batinya, niyo mpamvu badatinya ibyo ku mupaka. naho ubu ngubu Uburusiya bufite intwaro ngira ngo zikomeye, ariyo mpamvu ubona abandi bose bikora mu gatuza ariko bashaka no kunegosya, kuko ubu bafite intwaro zikomeye, ntabwo bashobora kubiterereza ku buryo bworoshye baturutse kure. hanyuma mu bihugu byahoze muri URSS, ziriya repubulika z'abasoviyete byagiye muri OTAN, twavuga za Letoni, Lituania na Estonia n'urugero. izo ni ingero z'abahoze muri URSS bagiye muri OTAN, za Letoni, Estonia na Lituania. yego, hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Mpamo Aimable, niwe wa mbere ugira ngo mwiganirire, reka nawe muhamagare. Mpamo we, uraho urakomeye? turakomeye rwose. uherereye he Mpamo? ndi Nairobi, ndi umurundi yaba Nairobi. nuko ikibazo cyangwa igitekerezo? nari mfite akabazo karabana n'icyo ngira ngo urabona ko ibyo bintu tubyumva ku iradiyo ko Putin, nyakubahwa perezida w'Uburusiya, atarimo arumvikana cyane n'uwo muryango wa OTAN. ariko tukumva yuko ari ibintu byo gushaka kuba yogarura igihugu cya Ukraine ku gihugu cyiwe. uwo mugambi iyo avuga yuko akigaruye ko cyari gisanzwe ari cy'Abarusi, ko cyo bari igice cy'Uburusiya cyane, ko ari ibintu bya bino bihugu bikomeye bishobora kuba byitwaza ingufu bikahahaza bagenzi babyo b'ibihugu bidafite ingufu. ego ako kantu hanyuma ko numva Ukraine iyo itari mu muryango wa OTAN ikaba ihangayitse cyane, bigenda gute kugira ngo OTAN ihangayitse cyane? yari ifitaniye ubundi bucuti n'amasezerano na Ukraine. utubazo twanjye twari utwo. reka Profesor Kananura gusubize. ikibazo gihari ni uko Ukraine, reka ntagire kuri icyo cya kabiri, ni uko ishaka kwinjira muri OTAN, ariko ibyo ngibyo bikaba bihuye n'uko Uburusiya bwavuze yuko ari umurongo utukura udashobora kurengwa.
noneho ibyo bindi by'uko buri Ukraine ifite impamvu ebyiri eshatu zishobora kuba abo banyaburayi n'abarusiya bayirwanira. Icya mbere ni uko ku Burusiya ifite hariya mu majyepfo yayo yegereye Uburusiya ituwe n'abantu bavuga Ikirusiya benshi. Noneho amajyaruguru yaho ari naho hari kapitale, hakaba hatuye abavuga ikirimi cyabo cya Ukraine nabo benshi, dore ko barimo ibice bibiri. Abarusiya rero muri uku kwinjiramo bashobora kwitwaza yuko abo b'amajyaruguru bateye ab'amajyepfo, bakavuga bati barimo barakora jenoside kugira ngo batabare. Nicyo kintu kizatuma bashobora kujyayo. Nicyo abanyaburayi bari kugenda bigizayo iyo bari kuganira. None ariko buriya Ukraine mu bihugu by'i Burayi byose niyo ifite ubukungu kamere kurenza ibindi bihugu by'i Burayi. Ifite amabuye y'agaciro, ikagira ibya sharubo, ibya gazi byose bizatanga ingufu zituma abantu bashobora gucanirwa, ingufu z'amashanyarazi tuzise gutyo muri rusange. Ikaba ifite n'ubutaka bwinshi bwera, kandi noneho hari n'ubutaka buriya budakunze kubaho bwo bita bw'umukara, terre noire. Ibyo byo bwera cyane. Ibyo byose rero abantu bose barabikeneye, kandi burya ni n'igihugu gifite inganda zikomeye nacyo cyikorera intwaro zihambaye kinanazicuruza kuva kera, kikaba gifite n'inganda nyinshi zikora ibyo bintu by'ingufu nk'amashanyarazi n'ingufu ziva ku makara n'ibiki byose. Urumva rero buriya harimo ibintu byinshi ku banyaburayi kuri ibyo by'ubukungu, ariko n'ibyo by'umutekano noneho hakazamo n'icyo cyo gushotorana kugira ngo igihe cyo kugira ngo bigarurire isi, hagire uwongera kwigarurira isi. Urabona kera hari ibihugu bibiri by'ibihangange, leta zunze ubumwe za Amerika na leta zunze ubumwe z'abasoviyete. Aho rero abasoviyete bashwanyukiye, leta zunze ubumwe za Amerika nizo zasigaye ziyobora isi. Abasoviyete baca mu bihe bikomeye cyane, nyine aribo basimbuwe n'Uburusiya, baca mu bihe bikomeye by'ubukene, bageze aho babyikuramo, ubu bongera gukora intwaro. Nabo rero barashaka kongera kugira ijambo ku isi. Ubu rero turi mu kibazo cya ndigabo, ndashoboye. None se ubu ngubu hari umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika, usibye ko atatanze amazina ye kuri Facebook, ariko ashobora kuba ari uwo mu Burundi, yanditse CSF Burundi, aravuga ati barashaka guteza intambara y'isi. Professor Kananura, nawe ubona ariko bimeze koko? Intambara y'isi abandi ntibayirimo, gusa nuko bakoresheje ibitwaro bya kirimbuzi ntawamenya ingaruka byagira ku isi, haba mu ihinduka ry'ikirere, haba n'ubumara bwakwira mu kirere ku buryo bushobora no kwanduza abandi bantu. Cyane cyane ko ubu birashoboka iyo urebye hariya muri za Donbasi, ukareba hariya muri za Byelorusi, za mbere zatangiye kubaka ahantu abantu bahungira baramutse bakoresheje biriya bibunda bifite ubukana bwa nucleaire kirimbuzi bwa kirimbuzi, kugira ngo bajye kwihishamo igihe cyo umuyaga uba ubikuye iwabo. Urumva rero bishobora gufata n'ahandi. Uribuka kandi urwo ruganda rwari muri Ukraine ruriya rwa Chernobyl, igihe ruturika, ibyo biyaga byageze hano muri Europe hose, n'ubu byari bikigira ahantu ku misozi imwe n'imwe bikiyafite ingaruka, kandi ni ibintu byabaye hashize imyaka irenze za 50. Urumva bishobora kugira ingaruka ku bandi, ariko muri bose nta wabyifuza. Ibyo ari byo byose bazagera aho bumvikane, kandi ndakeka iri joro Perezida Macron yari maze aganira na Perezida w'Uburusiya na Perezida wa Amerika, agira ngo bahurire mu nama yakiga iby'umutekano n'umudendezo mu Burayi. Ubwo iyo bavuze Uburayi, burya igice kinini cy'Uburusiya nacyo kiri mu Burayi, ubwo kiba kirimo.
uburusiya bwavuze ko hakiri kare kuko butegereje yuko ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba amerika n'ab'uburusiya baza guhura kugira ngo bavuge muri iyi minsi baza guhura kugira ngo bemeze ibyo bazaganiraho, ariko cyane cyane ibyo bazaganiraho ari nayo mpamvu tuvuga ngo niyo yaba ari intambara y'amagambo, uburusiya bwamaze kuvuga yuko ibyo bagomba kwigaho ari ibyo bintu by'umutekano cyane cyane ku mupaka w'uburusiya. ubwo urumva rero yuko bose barashaka kujya mu biganiro, bafite ibitwaro bya rutura kandi byinshi, nta n'umwe ufite inyungu zo kuba yabijyamo keretse umusazi. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. ni ikiganiro muri isanga, umutumirwa ni Professeur Kananura Paul, ni umuhanga mu by'umutekano w'isi na politiki y'ububanyi n'amahanga. turaganira rero kuri kiriya kibazo cya Ukraine. Abanyaburayi na Amerika bavuga yuko uburusiya bushaka gutera Ukraine, nibyo rero turi kuganiraho amavu n'amavuko yabyo n'ingaruka zabyo. Kuri telefone turi kumwe na Profete we Profete, uraho urakomeye? turabumva ni amahoro, nanjye ni amahoro. Yego, ni amahoro. ubundi se Profete niryo zina ryawe koko? Profete gisigura umuhanuzi ubwo mu kirundi. Yego, no mu kinyarwanda nicyo bivuga. Ubundi amazina ni Uwimana Albin. Albin Uwimana. Nuko Uwimana we, none se ufite ikibazo cyangwa igitekerezo? Mfite ikibazo n'igitekerezo. Mumbarize umuhanga arakumva Paul. Kandi umunsi uhuriye. Yego. nuko yabwira abantu bari kutwumva Amerika imbaraga ifite Amerika, kubera Amerika uravye cya gihe yatera Iraq, nuko yari yadadaje uriya mu perezida, maze sasa z'ijoro bataratera bakupa communication. rero hamwe uburusiya murabona ko buri kumwe n'Ubushinwa na Iran, biriya bihugu za Korea za ruguru zombi bifadikanije mu kurwanya Amerika ndetse no kurwanya ibyo bindi bihugu bya Burayi. ariko rero Amerika ifite ubuhanga muri ibi bya telekomunikasiyo, ibi by'amamoto babyihanahana n'amakuru, kuko n'igenzura ibirere ishobora guca ibihagarika, ishobora n'igenzura n'indege ishatse irahagarika indege. iyo umuhanga yabisigura n'abantu akabibarira yuko ibyo bikontororerwa hiyo muri Amerika. ubwo rero badahuje kwaba guhimiriza uburusiya n'ibyo bihugu bicuditse kugira ngo ntibiteze akaga, ahubwo vyemere umurongo. nayo ubundi kwangira Ukraine yuko yakwinjira muri OTAN ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni ukurondera nyine agasomborotso imbarutso. Uwimana Albin, urakoze cyane. nanjye ndabashimiye. Reka Professeur Kananura rwose ahita akubwira nimba Amerika ifite ububasha bwo guca ibintu byose by'itumanaho by'Uburusiya. Professeur, umwanya ni uwawe. ahubwo ngira ngo biranyuranye. ibyo yari bifite kera nko mu myaka 10 ishize, ubu ngubu Uburusiya barabibarusha. Yari nayo mpamvu bitakunda, kuko ngira ngo murabizi yabyerekanye muri iriya ntambara iba muri Syria. ubu Burusiya bufite umwitangizwa nk'uw'imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa 4 ku bintu 2 cyangwa 3. icya mbere ni uko bifite ziriya misile zishobora kurasa kuva ku mugabane w'isi zikajya ku wundi mugabane. Ariko mu gahe gato bavuga hypersonique, ni ukuvuga zihuta kurusha ijwi. Kurusha ijwi mu gahe gato. Bakava ku mugabane bakarasa ku wundi mugabane, ni ukuvuga ko bari hano bashobora kurenza uyu mugabane w'i Burayi bakaba barasa muri Amerika, nta bandi babifite mu gahe gato. Ikindi cya kabiri bashoboye kugeraho ni uko bakoze biriya byuma bihumya ibindi, bakaba bagenda bagahumya indege, amato y'intambara na za satelite. ngira ngo ibyo barabikoze igihe bahumyaga amato y'intambara hariya muri Mediterane, yaragiye kurasa muri Syria. Babikoze babikorera indege za Israeli
iyo zigiye kurasa muri Siriya rimwe na rimwe ubundi bakazireka zikarasa, kubera yuko burya muri politike haba hari ubwumvikane bwinshi burenze uko abantu bahanganye. Banabikoreye icyogajuru cya gisirikari cy'abafaransa kugenda bakagihumya ntikibashe kuba cyakora. Urumva rero muri urwo rwego ahubwo ubu yenda nibyo biteye impungenge, ariko noneho hari akandi bafite gato. Umusirikari w'umurusiya ashobora kujyana ivarisi ifite ibiro 50, urumva ayijyana mu rutugu, noneho igihe cyo bagiye kurasa igihe cyo ari aho ngaho nko hari kubera urugamba, igihe bagiye kugira noneho akaba yahumya ibintu byose biri muri kilometero 100 iyo ayifunguye iyo varisi igahumya ibintu byose biri aho muri kilometero 100 uvuye aho ari. Ubwo urumva bari ibirometero 200 kuko ubwo ufata umuzenguruko 100 uvuye kuri ibyo bita iyo varize. Iyo varisi irimo ubwo buhanga bwo guhumya, donc avegre mu gifaransa. Aho ngaho ni ukuvuga ko abandi basirikari ibyo byuma byabo ntibikomunikana aho ngaho mu birometero 100, indege ntizishobora kuba zihabona, ntizigiritse. Noneho ibyo bigatuma abasirikari b'abarusiya bagira icyo twakwita umuvuduko avantage mu rwego rw'intambara, kugira ngo bakorere icyo bavuga mu ntambara surprise abandi. Urumva rero barabifite, bo n'abanyamerika bafite ibindi, ariko abarusiya bafite ibiri bishya muri urwo rwego, ngira ngo baracyahanganye. Kandi n'abanyamerika ubu ahubwo ibyo byuma ngira ngo kugira ngo anabyumve neza nibyo byatumye Perezida Trump ava mu masezerano yo guhagarika iyo bari barumvikanye n'abarusiya mu rwego rwo guhagarika ibitero gukora intwaro za kirimbuzi, kugira ngo nabo bagerageze kwegera iyo tekinoloji y'abarusiya cyangwa banayirenze. Urumva ahubwo ubu barimo gusiganwa muri ubwo bushakashatsi bose bwo kuba bagira buri wese yajya hejuru y'undi. Ariko ubwo rero ikibazo abanyamerika bafite ni uko batakiri bonyine n'abarusiya. ubu Ubushinwa nabwo burimo buragenda buzamuka nubwo bukiri kure. Ariko hagati aho ngaho muri urwo rwego rwo gukora ibyuma bizimya kuba bavugana cyane cyane, abarusiya muri uyu minsi bari imbere. Muri ibyo ngibyo byo gushaka gutegeka isi no kujya hejuru y'undi, hari icyo watubwira ku masezerano ya Yalta yabaye mu 1945 asa naho yari yarashyizeho imbibi z'ahantu igihugu runaka cy'igihangange kizaba gifite ubwisanzure n'ijambo, mbese influence. Union Soviétique y'icyo gihe, Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa bafatanije nabo ku kindi gice. Ayo masezerano ya Yalta ubu ngubu hari inkurikizi afite muri iki kibazo cya Ukraine. Ayo masezerano urumva niyo yatumye ubundi Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zagiyeho mu 1922 byari ibihugu 5 bigize icyo bitaga empire, ubwami bwagutse bw'Uburusiya. Nyuma rero ayo masezerano ya Leta niyo yatumye biriya bihugu bindi byo mwahoze muvuga bya Lituania, bya Slovenia, biriya bya Litoni nazavugira ngo oya Hongrie banzi itari muri Estonia n'izindi byinjira muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete n'Ubudage bw'Iburasirazuba, cyane cyane nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose mu 1949. N'ayo masezerano byahereyeho. None ariko Uburusiya igihe buje gushwanyuka muri 1989, igihe havuyeho ruriya rukuta rw'i Berlin, buje gushwanyuka neza muri 1991, ayo masezerano ya Leta yaravuyeho kuko ntacyo yari agihagarariye. Ahubwo bafasha andi yo kuvuga yuko ibizaba ari ukuriya muryango wa OTAN utazaguka ngo uje mu bihugu byari ibyo by'Abasoviyete.
niyo yasimbuye ibyo. Ubu rero tubibutse ko icyo gihe ruriya rukuta rusenyuka, Putin niwe wari ushinzwe ubutasi mu Budage bw'uburasirazuba. ngira ngo yahakuye icyo twakwita, yabonye ko igihugu cye gisuzuguwe, icyo bita imiriyasiyo mu gifaransa. arabijyana uwo mujinya, kuko Putin aza kuba minisitiri w'intebe nta n'umuntu wari umuzi, akazi kandi yari yarakoze katari ako mu butasi, yari umunyamabanga mukuru wa meri ya Saint Petersburg, ngira ngo niyo yonyine, niko kazi konyine yari yarakoze, abantu bamunoma nta n'uwari umuzi. Ubwo rero habereye premier ministre, nyuma perezida yeguye amusimbuye, ubwo ni Boris Yeltsin, yego, nibwo yatangiye yiyoroshya kugira ngo akore ibyerekeranye, agarure ubukungu mu gihugu, akore n'izo ntwaro, hanyuma agarurire igihugu agaciro kacyo. Iyo myaka 10 yanabikoze irangiye, arongera aba premier ministre, ejo bundi arongera aragaruka, ubu ngubu amaze indi myaka 10 yiyongeje iyindi. Noneho amaze kubona ko ubu ngubu igihugu cye kigaruriye ishema mu rwego mpuzamahanga, nibwo yongeye gusa n'ubugarura ibyo bya yarita nyine, avuga ati kera twari ibihangange bibiri, ubu tugiye gukomeza kuba ibihangange bibiri, ndetse noneho hiyongeremo n'Ubushinwa nabwo bumaze kuzamuka, ubu tuba ibihangange noneho biri byinshi ku isi, nta gukomeza kwigarurira isi abantu bafite ijambo ari umwe gusa. Ngira ngo ikibazo ni icyo ngicyo nacyo kibirimo. Hagati aho umujyi wa Yalta uri muri kiriya gice cya Crimea icyo gihe yari muri Ukraine, hanyuma ubu ngubu isa naho yasubiye ku Burusiya. Uburusiya buriya cyatumye bufata Crimea bwitwaza yuko n'ubundi hari ku gihe cy'ubwami, Crimea yari mu bwami bw'Uburusiya, noneho abami kumvikana babugabira Ukraine. Ariko buri ikintu gihari ni uko hari base nini ya gisirikari y'Uburusiya. Iyo base ikaba iri ku mazi, ariyo ituma Uburusiya buca hariya mu nyanja yirabura kugira ngo ijye muri Mediterane. Ni ukuvuga ko iyo OTAN iyo Ukraine iza kwinjira muri OTAN, Crimea ikiri muri Ukraine, bari buhite bajya muri iyo base militaire, muri icyo kigo cya gisirikare kiri aho ngaho mu mazi. Noneho Uburusiya bukaba butakigira uburyo bw'ubwinyagamburiro uretse kujya muri Mer Noire, ariko budashobora, amato yabwo atagishobora guhita ngo ajye muri Mediterane. Ni ukuvuga ko kugira ngo baze muri Mediterane bagomba gufata inyanja yose ya ruguru, bagaca hano ku Bufaransa n'Ubwongereza, bakazamanuka bagaca kuri Afurika, bakazazamuka muri Mer Rouge, nako mu nyanja y'Abahindi, kugira ngo baze muri Mediterane na Mer Rouge ari imbere ya Djibouti, bakazenguruka, kandi ubundi bari bafite akayira koroshye. Ibyo byose rero biri mu byo baba bari kurwanya no kurwanira kugira ngo Ukraine itinjira mu muryango wa OTAN. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro muri Sanga, ikibazo cya Ukraine giteye gite, turabiganiraho na Professeur Paul Kananura, umuhanga mu by'umutekano na politiki ku isi. Kuri telefone dufite Andre Nkeshimana na Aron Ndayishimiye. Reka tubanzirize kuri Andreya, Aron abe yihanganye. Andreya we, uraho neza? Ndaha ndakomeye. Uherereye he? Mperereye mu gisagara cya Gitega i Burundi. Ye, igitekerezo cyangwa ikibazo? Jewe maze kubona intureka ziri hagati ya Ukraine n'Uburusiya, byaciye bintera kwiyumvira ko si ikibazo gusa kiri hagati y'Uburusiya na Ukraine, ahubwo ni ikibazo kiri hagati y'isi yose ya Amerika n'Uburusiya. Ku bw'ibyo rero tubona ko mengo bizohava bitera intambara ya gatatu y'isi yose, ndetse tugiye kubiraba uca usanga twebwe ibihugu bito bito aribyo bizohagirira ikibazo, kuko Amerika ifise ububasha bukomeye bwo kwikingira, ugiye kubiraba, kandi n'Uburusiya bufite ububasha bukomeye bwo kwikingira
twisunze ibikoresho rutura bikomakomeye bafite byo kwirinda ibintu byose bizananye ijya n'ino ariko ibihugu bito bito natwe nk'uburundi cyangwa ibindi bihugu byegereye nibyo bizohava bihagiriye ikibazo ku bw'ibyo twasaba ko hoba ibiganiro byimbitse bakagerageza kumvikana ku buryo ko kitoba ikibazo cy'isi yose nk'uko ubu byamaze kumera. ingaruka ubona zaba nko ku Burundi ni nk'izihe se Andre? ingaruka zaba ku Burundi kubera ko Uburundi bufitaniye imigenderanire hagati y'Uburusiya kandi nk'uko bufitaniye imigenderanire na Amerika. Rero mu gihe ho kwaduka izo ntambara ni ukuvuga ko buca bubura aho buhagarara mu gihe bwoshigikira Amerika Uburusiya burashobora muri icyo gihe bashobora gufata ibihano Uburundi ndetse tukagira n'izindi ngaruka mbi nk'uko kandi Uburundi bushigikiye Uburusiya naho nyene Amerika kandi turaba ribi kurya inkoko n'akagomba bisanzwe birabana. Andre ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Duhe n'ijambo nanone Aroni we. Yego ndawumva. Uraho neza? Yego turaho. Uherereye hese Aroni? Yende Bujumbura. Igitekerezo cyangwa ikibazo? Ikibazo nabaza muri ibyo bijyanye na Ukraine n'Uburusiya. Yego. Kwari ukubaza mbega Ukraine yoyo ni igihugu cyigenga gifite uburenganzira bwo kujya mu muryango wari wose buba bishaka. Icyo ni cyo kibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri mbega ko Uburusiya bwama buharanira ubwigenge bw'ibindi bihugu cyane byo muri Afurika cyangwa ubwigenge bwa politike mbega ikibazo cya Ukraine hoho bifashe gute? Ibyo ni byo bibazo byanjye ashaka kubaza kandi ibyo oya ni uburenganzira bwa Ukraine ukwegamira aho bushakiye hose. Urumva ibyo ni byo nashaka gushyikiriza. Urakoze cyane Aron. Yego nawe murakoze. Professor Kananura wabumvise rero? Nabumvise. Ikibazo cya mbere cyo ku ntambara y'isi gifite ishingiro rikomeye cyane ariko baravuga ngo iyo inzovu ebyiri zivuga ibyatsi nibyo bihagwa. Abanyafurika nta nyungu n'imwe bafite yo gushyigikira ibyo bihugu muri izo ntambara cyane cyane ko bo bafite ibyo bapfa bazi Abanyafurika batazi badashobora no gusesengura neza ngo babitorere inyishyu nk'uko Abarundi mu bivuga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iriya ntambara y'isi ntabwo izabaho kuko bazagera aho bumvikane. Biriya ni nk'uko nabivuze nyine, ni nk'uko ingaryi ziba zikomanga mu bituza kugira ngo imwe igumane agace k'ishyamba kayo yigaruriye. Ibyo baracyabirimo, ahubwo biriya bifite ingaruka kuri Afurika. Abanyafurika batarebye neza intambara buriya ikomeye ntabwo ari iriya iri kubera hariya ubu muri Ukraine. Hariya ni ukugira barimo barereka aba Banyafurika bati turakomeye cyangwa se ntidukomeye, uriya arajegajega cyangwa ntajegajega. Nibyo Abanyafurika bagomba kwitegereza kuko intambara ikomeye y'Abanyaburayi n'Abarusiya irimo irabera muri Central Africa no muri Mali. Buriya niyo ikomeye ariko Abanyafurika barisinziriye ntibabibona. Ari nacyo kibazo. Baba abayobozi, baba abaturage, yewe baba n'abanyabwenge ba Afurika, twese turasa n'abisinziririye, ahubwo tukaba turi muri ibyo ngibyo biri kuturangaza aho kugira ngo natwe twiyubake. Ari byo biri kuzana kuri cya kibazo cy'ubwigenge. Ibihugu iyo umuntu avuga ngo ugomba kwigenga ni uko uba ufite ubwigenge bucagase. Ubwigenge buraharanirwa, nta wundi ushobora kubuguha. Ni ukuvuga ko rero niba Uburusiya nk'uko uwo munywanyi w'ijwi rya Amerika wa kabiri yabivuze, uvuga ngo ibihugu bya Afurika byigenge, ntabwo ari uko bikunze ibihugu bya Afurika, ni ukugira ngo nabo baze kuvoma umutungo wabyo, kuko iyo bitigenze biba bigengwa n'Ubufaransa n'Ubwongereza cyangwa Amerika ivoma uwo mutungo. Ni ukuvuga ko ubwigenge bw'ibyo bihugu byacu bucagase. Hariya rero naho
abanyaburayi baravuga bati ikirere nayo niyigenge nk'uko bwije mu muryango wacu, ni ukuvuga ko ubwigenge bwayo bucagase, buracagase uyu munsi. Igihe cy'uburusiya buyifiteho akaboko buzakomeza bunabe bucagase n'ejo baramutse binjiye muri uwo muryango, uretse ko ubwo byongera ngo dukurikije uko ubu ibintu byifashe, iyo baba barinjiriyemo rimwe n'abandi mu 2004 na biriya bihugu bya za Letoni, Lituwani, Rumani, Slovaki na Sloveni byinjiyemo mu 2004, icyo gihe Uburusiya bwarajegajegaga ntacyo bwari buvuge, ariko ubu rero nabwo bufite ijambo. Ubu bose ni bandigabo, kandi iryo rya ndigabo n'ibyo bikoresho mwahoze bivuga bya rutura, cyane cyane ibyo byo gukoresha ubuhumyi, amabuye menshi ava muri Afurika, kandi Ukraine nayo ikaba ifite ayo mabuye ku rwego rwo hejuru. Urumva rero kuyirwanira ko batarwanira yuko babakunze, barwanira inyungu zabo n'ubukungu bwabo. Abanyafurika rero nabo bagomba gushyira imbere inyungu zabo, nta nyungu n'imwe bafite mu gushyigikira igihugu icyo ari cyo cyose muri iyi mishyamirano bazumvikanamo hagati yabo. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone dufite Mugabo Sam. Mugabo we, uraho neza? Muraho. Uherereye he? Uherereye i Kigali mu Rwanda. Ye, ikibazo cyangwa igitekerezo? Njyewe ndagakubaza. Nk'Amerika ni iki kintu yafasha Ukraine igihe Uburusiya bwaba buyiteye? Kuko tubona Uburusiya bufite imbaraga na Amerika irazifite, yego, ariko se ubwo iyo ntambara iramutse ibaye, si ukuvuga ko ari nk'irangira ry'isi, kuko bigeze kuzumvaho icyegeranyo kijyanye n'izo ndwara ibyo bihugu bitunze, bavuga ngo misile 100 biriya bitwaro kirindwi bishobora kurangiza isi. Ese abo bagabo iyo bashyamirana batyo kandi bose batunze ibyo bintu, baba batekereza ko ibyo babikoresheje baba bagitekereza kugira ubuzima ku isi kw'abantu cyangwa nabo ubwabo? Ye, urakoze cyane Mugabo we. Urakoze namwe. Professor Kananura, urabitekerezaho iki? Ubuzima bw'abantu ubw'ababo burabahangayikishije, ariko ubw'abandi ntibo bahangayikishije igihe inyungu zabo zigeraniwe. Icyangombwa ni inyungu, ibindi bikaza nyuma. Abo bose rero ni nk'uko twavuze mu kanya tubivuga, niba bashaka Ukraine ntabwo bayishaka kuko ari ubutayu, bayishaka kuko ifite ubukungu, bayishaka kuko hari ubundi buryo bwo kugira ngo bwo guhangana mu rwego rwo kuyobora isi, kuko urumva yinjiye mu muryango wa OTAN Ukraine, ni ukuvuga ko abo basirikari b'umuryango wa OTAN baba bari ku rubibi rw'Uburusiya. Igihe rero rimwe batumvikanye, bashobora guhita binjirayo badateguje, Uburusiya bwajya kwikangura bugasanga bwafashwe mbiri. Ari nayo mpamvu Uburusiya bwashyizeho uwo murongo utukura ko agomba kwinjiramo. Nibiba ngombwa ko baninjiramo, niyo mpamvu nk'uko bayifashe muri Georgie, bafata biriya bihugu bya Osetiya y'Amajyepfo, iriya ya Osetiya y'Amajyepfo n'ikindi baturanye gifite akazina ko nibagiwe gatoya, akaba ari nabyo bakoze no muri Ukraine, bafata Crimea, ubu na Donbass na Donetsk. Ibyo ngibyo nibiramuka binabaye, biriya bice byo munsi ya Ukraine bivuga Ikirusiya byose, Uburusiya buzaba bwaramaze kubigira ibihugu byabo, kandi bije mu muryango mushya w'Uburusiya bwakoze w'ubukungu, ku buryo byo nyine ubwo Ukraine ikintu cya mbere izatakaza ni amajyepfo y'igihugu yose, ubundi ikabona yenda kuba yakwinjiramo. Noneho ubwo ariko ku banyamerika nako ku Barusiya, ni uko kugira ngo ujye gutera Uburusiya nyirizina uzabanza guca muri ibyo bihugu bigaruriye, noneho nabo ugasanga bakwiteguye, bakaba babasha kurwana nawe cyangwa se kugusubiza inyuma. ngira ngo ikibazo cy'umutekano w'Uburusiya kirimo gikomeye cyane,
ariko bikazana n'ikibazo cy'umutekano cy'abanyaburayi. Ni ukuvuga ko OTAN igizwe n'abanyamerika, ari nabo bafitemo n'ijambo, ari nabo bafitemo n'abasirikare benshi n'intwaro nyinshi n'umutungo mwinshi bashyiramo. Ni ukuvuga ko abanyaburayi nabo nta ngabo bafite zibakingira bafite ku ruhande rw'Uburusiya. Noneho ubu hinjiyemo n'ibindi bihugu nk'Ubushinwa, ubu hinjiyemo n'ibindi bihugu biri kuzamuka nka Turikiya na Irani, nabyo biri kuzamuka. Hagati aho rero nabo umutekano wabo bagomba kuwigaho, kuko ngakimuhana kaza imvura ihise, nta mugabo urindirwa urugo n'undi. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ni ikiganiro murisanga, umutumirwa Professor Paul Kananura. Kuri telefone dufite undi mwarimu wa kaminuza muri ULK i Kigali, Kamuru Charles, yabaye n'umunyamakuru ndetse nagira ngo yize no muri Ukraine. Nagira ngo rero nawe aze aduhe ubuhamya ukuntu abona biriya bintu. Karori, we urahura akomeye? Halo, murakoze cyane. Ye, urubibona ute biriya bibazo ko warahabaye imyaka n'imyaka wiga kaminuza, ubibona ute bariya abantu kuko bashobora kurwana? Okay, murakoze cyane. Ibyo kurwana byo ntabwo nta kintu nabivugaho ngo wenda ngo mbihamye, ariko icyo nakubwira nk'umuntu wahabaye imyaka igera hafi muri 6-7, urebye biriya ni ibihugu byombi byahoze cyahoze cyitwa Union Soviétique. Yego. Ni ibihugu rero urebye abaturage babyo bafitanye amateka maremare. Bafitanye amateka maremare ku buryo usanga haba ku mpande zombi, haba muri Ukraine, haba mu Burusiya, usanga ku mpande zombi hari abaturage b'ikindi gihugu baba mu kindi. Ariko cyane cyane muri Ukraine, cyane cyane nko mu burasirazuba, niho hatuye abarusiya benshi, ugasanga n'ururimi rw'ikirusiya rukoreshwa cyane. ngira ngo murabizi neza mu myaka yashize, ngira ngo mu mwaka wa 2014 ubwo Uburusiya bwigaruriraga intara ya Crimea. Crimea ubundi ni ahantu higanje cyane Abarusiya, hafi bagera nko kuri 80%. Ugasanga abanya-Ukraine ni umubare muke ugera nko kuri wenda nka 15%, ugasanga 5% ari ubundi bwoko burimo. Urumva rero ni ibihugu bibiri bifitanye amateka akomeye. Urebye ni ibihugu usanga bifite n'abavandimwe mu mpande zombi. Kuvuga ko rero byarwana kugeza ubu nk'uko nari nabivuze ntangira, ntago nabihamya, ariko ukurikiranye ukuntu bimeze, urabona ko Uburusiya ntabwo bwifuza ko kiriya gihugu cya Ukraine cyajya mu muryango wa OTAN, no mu muryango w'ubukungu bw'Uburayi ndetse kuko urumva Uburusiya buhafite inyungu nyinshi, ariko cyane cyane urebye nko mu bijyanye n'umutekano, usanga Uburusiya butifuza ko OTAN yaza yakwegera hafi yabwo kubera impamvu z'umutekano, kandi ukabona Ukraine ibyifuza cyane. Niko se Karori kuvuga yego, wavuze yuko abaturage binjiranamo, mbese muri Ukraine nko mu mashuri biga mu ruhe rurimi? Biga mu Ukraine cyangwa biga mu Kirusiya? Nkaho ngaho higanje Abarusiya cyane, abavuga Ikirusiya cyane, biga mu kihe kirimi tuvuge? Okay, icyo nakubwira cyo, nkanjye igihe nahigaga twigaga mu Kirusiya, ariko nyuma yaho ngira ngo ubu bashobore kuba bigisha mu kirimi cya Ukraine, ariko cyane cyane nko mu burasirazuba bwa Ukraine
aho ho ikirusiya kirakoreshwa cyane. Hari n'abaturage benshi biganjemo muri ako gace b'abarusiya, ugasanga rero mu burasirazuba bafitanye isano cyane n'uburusiya, kugira ngo uranabibona ko ariho hari imvururu cyane, kugira ngo hari n'imitwe yitwaje intwaro hariya irwanisha leta ya Ukraine, kandi aho ngaho hakaba higanjemo abarusiya benshi cyane. n'ubu ngubu ngo barimo bararasana kuva ejo cyangwa kuva ejo. Yego ndakumva Karori, n'ubu ngubu barimo bararasana kuva ejo cyangwa kuva ejo bundi. uretse ibyo nanjye nsoma kuri interineti ntabwo mbizi neza, ariko nanjye nkurikije ibyo narebaga kuri interineti nasomaga, mu minsi 2-3 ishize habayemo ibintu by'imirwano byo kurasana. Urumva rero ni imvururu ziri hariya mu burasirazuba bwa Ukraine. Ni ikibazo kugeza ubu batarabonera umuti, urebye nacyo kikaba ari kimwe mu bibazo birimo guteza imvururu cyane, kuko hariya hari abantu bo mu gace kitwa Lugansk, hari n'abandi bari mu gace kitwa Donetsk, ngira ngo urabizi. Yego basa nk'aho bigometse kuri leta ya Ukraine bakadeklarara ubwigenge. Urumva rero aho ngaho naho hari ikibazo gikomeye gishobora kuba cyaba intandaro y'imirwano, mu gihe bariya abantu bavuga ikirusiya bariya bo mu burasirazuba bwa Ukraine, haramutse habaye ikibazo gikomeye nabyo bishobora kuba intandaro y'intambara. Professor yego ndakumva. Wari ugiye kuvuga uti? nta bindi ndimo nkubwira. Ni hariya hantu urabona ikibazo kiri na hariya mu burasirazuba bwa Ukraine, ahatuye abantu benshi, abaturage benshi bahariya biganjemo abarusiya kandi bashyigikiwe n'uburusiya, kandi bavuga n'ikirusiya. Urumva kubera amateka nk'uko nabikubwiye mu ntangiriro, kera byahoze ari byose ibyo bihugu bibarizwa muri Union Soviétique, bikaba bifitanye amateka maremare rero, ariko uburusiya bukaba butifuza na rimwe ko Ukraine yajya mu muryango wa OTAN. kugira ngo mwagiye munanabikurikirana cyane, aho bagiye bashyiraho kondisiyo zabo basaba ko Ukraine itazigera ijya muri OTAN. Bakavuga ko iramutse igiyemo bishobora no kuba intandaro y'intambara. Professor Kamuru Charles, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane namwe. Umugoroba mwiza. Radio Ijwi ry'Amerika. Professor Kananura, ibyo bintu by'amateka, byo kuturana, by'indimi, byo hari icyo bishobora kugira gufasha kugira ngo umwuka mwiza ugaruke? Ahubwo nibyo bizatera umwuka mubi. Ngira ngo nk'uko Professor Charles bivuze, buriya burasirazuba bwa Ukraine 80% y'abaturage bahatuye ni abarusiya, bavuga n'ikirusiya, bo biga no mu kirusiya. Ubu noneho ni nabyo byabaye intandaro aho Ukraine ishatse kwinjira mu muryango w'ubumwe bw'i Burayi na OTAN byo kugira ngo bigenge, kuko bo ntibemeraga iyo politiki y'igihugu cyabo yo kujya mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Akaba ariyo mpamvu abo muri Crimea bigometse, muri Donbass bakigomeka, n'abo muri Donetsk bakigomeka, bashyigikiwe n'uburusiya. Noneho Crimea yo kuko ngo yari isanzwe n'ubundi yari ari ubutaka bw'ubwami bw'uburusiya bari barahaye Ukraine, baravuga bati ubwo turabwigaruriye. Noneho bakoreshayo n'amatora ya referandumu ya kamarampaka, aho 97% batoye ko biyomeka ku Burusiya, bahita banabwomekaho babicishije mu nteko ishinga amategeko y'Uburusiya. Donbass na Donetsk Uburusiya buvuga yuko butaburimo, aribo bagira, ariko nibo babaha intwaro zo kurwana na Ukraine.
noneho kubera ko hatuye abarusiya benshi, nicyo kizaba intandaro yo kugira ngo uburusiya bwinjiremo. Bazareka Ukraine ize kubarasa bavuge bati uko ubu noneho barimo barica abarusiya, barimo barabakorera jenoside, tugiye kubatabara. Bazagenda bagiye kubatabara, noneho bagere kure gato. Ngira ngo muri iyi minsi mwabonye ko perezida Biden yagiriye inama mugenzi we Zelensky wo muri Ukraine kutajya muri iriya nama ya MINUSC y'umutekano mu Budage, kuko yakekaga ko Uburusiya, perezida Vladimir Putin yahita atera cyane cyane abona icyuho cy'uko perezida adahari, akagenda agahita afata ikibuga cy'indege cyo mu murwa mukuru Kiev. Noneho akavuga ati niyamara gufata umurwa mukuru, ikibuga cy'indege cy'umurwa mukuru, ntuzabasha gusubira mu gihugu kugira ngo ukore akazi ushinzwe, uzaguma mu Budage nk'impunzi. Niyo mpamvu bamugira inama yo kutahaguma. Ibyo rero birerekana bya bindi twavugaga, ni ukuvuga ko abashyigikiye Ukraine muri uko guhangana n'Uburusiya badafite ubushobozi bwo kuba basubiza perezida mu gihugu ikibuga cy'indege cyamaze gufatwa cya Kiev. Nicyo biba bishaka kuvuga, nawe ubundi bamucisha mu zindi nzira bakamusubiza mu gihugu. Yego, ibyo nabyo ni ibitera impungenge. Akaba ariyo mpamvu ubwo hari hazamutse icyuka kibi muri iyi minsi ishize, ariko gisa n'icyatangiye kugabanuka muri iyi minsi ibiri, aho batangiye kuganirira baba ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, baba n'abaperezida b'ibihugu byombi by'ibihangange, babicishije kuri makuru bombi, kugira ngo bazahure mu minsi iri imbere, ubundi bumvikane ku bintu by'umutekano n'umudendezo muri kariya karere, kandi buri wese atahataye ibaba. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikibazo cya Ukraine ese gishobora kubyara intambara? Ingaruka ni izihe? Gikomoka he? Nibyo tuganira na Professor Paul Kananura, umuhanga mu by'umutekano na politiki y'ububanyi n'amahanga. Kuri telefone dufite Terence Nsengiyumva. Terence we. Terence. Ndabumva ariko ndabumva buke na mahoro. Uherereye he? Ndi Bujumbura mu Kinama. Igitekerezo cyangwa ikibazo, ariko uhina amagambo. Jewe icyo mbona cokogwa. Yego ndakumva, komeza. Jewe ikintu mbona cokogwa ni uko ayo nka USA hamwe n'iyo n'Uburusiya bashobora kuyaga bakaraba ntibashyire ingufu imbere, kubera urabye nk'uyu bwana Putin wa Russia, ugaca uraba n'uyu bwana Joe Biden wa USA president, bari imvugo bakoresha ingufu nk'aho umengo basa n'abagomba nko kwerekana umwe yuko umenga ari wakomeye, uwundi ukamengo niwe yakomeye. Mugani yuko siko bari bakwiye kubigenza, bari bakwiye kujya hamwe bakayaga. Twe mu Kirundi tuvuga duti inama isumba ingimba. Yego, kubera umwe wese yishimiye zirya bombe nucleaire bafise, undi akishimira izindi, bakavuga ati jewe we ntunduta, uwundi ati nawe ntunduta. Atari uko gusa baziteye isi ariyo igira ikibazo, nta rindi terambere rizodushikana ko bijya bibombe atomike bafise. Nsengiyumva, urakoze cyane. Yego, murakoze namwe. Yego. Professor Kananura, hari akabazo tutabonye uyu mwanya muri iyi minota ibiri isigaye, ni akabazo k'ubukungu. Nk'ubu ngubu Uburayi bufite impungenge kuri gaz ikomoka mu Burusiya. Igiciro cy'uburo uburo cyangwa se ingano cy'ingano nacyo ngo gishobora kuba cyarazamutse kubera Ukraine itagishobora kohereza mu mahanga umusaruro wayo uko bikwiye. Mu magambo make cyane,
ingaruka z'ubukungu zimeze gute muri iki gihe muri iki kibazo? ubu ngubu ntabwo ari nyinshi, ariko habaye intambara zo ingaruka zaba nyinshi. Ni ukuvuga ko Ukraine ni nk'ikigega cy'Uburayi, ubwo baba babuze ikigega kibagemurira ubwo buro n'ibindi bihingwa byinshi, nk'uko twabivuze dutangira ko bafite ubutaka bwera cyane bwabeshaho abantu miliyoni 600. Urumva ko mu kibazo cy'ubuhinzi n'ubukungu by'imyaka byakiyongera. Ikibazo rero cy'uko kiriya cy'uko bakoresha gazi yo mu Burusiya buyikubye, hano haba ikibazo cyo gushaka ahandi iva, haba n'ikibazo cy'uko byakiyongera cyane ku isoko mpuzamahanga. Noneho isi yose ugasanga n'ubukungu bw'isi yose bwajegera, ubukungu bw'i Burayi bwo bwahazaharira, kuko izo ngufu z'amashanyarazi nizo zikorerwa mu nganda no mu bindi bikorwa byose bya za serivisi. Urumva byasa n'ibihungabana ku buryo bwaba buteye ubwoba, cyane cyane ku gihugu cy'Ubudage n'ibi bihugu bindi bikize bikoresha iyo gazi yo mu Burusiya cyane. Ni ukuvuga ko haba kwiyongera kwa za peteroli na gaze, ibyo bikagira n'ingaruka ku bukungu bw'isi yose, cyane cyane bakoresha izo ngufu uko zikenewe kugira ngo yaba industry, inganda mbese, byaba n'abantu, kugira ngo cyane cyane ko ubu hari ubukonje, kugira ngo bacane byababera ingorane. Hanyuma nanone mu ijambo rimwe bavuga yuko bashobora gufatira Uburusiya ibihano bikomeye cyane, birimo kubuza Uburusiya gukoresha idolari, iri pound ryo mu Bwongereza. Nabyo bishobora kugira ingaruka ku bukungu bw'isi. Ibyo byagira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'Uburusiya, ariko Uburusiya bwamaze gushyiraho nabwo sisiteme yabwo yo gushanja amafaranga n'ibihugu bakorana, cyane cyane Ubushinwa. Ahubwo byazagira n'izindi ngaruka bitagize icyo bibakoraho cyane. Ibyo bihano byazagira n'ingaruka y'uko icyo gihe abantu uko gukoresha uburyo bumwe bwa Amerika, ahubwo abandi nabo bayoboka ubwo buryo bw'Abashinwa n'Abarusiya. Bashyizeho ubundi buryo bwo kuba icyo kintu bagica ku ruhande, ariko byabanza kubarushya, kuko ubwo ntibabona amadovize ariyo bita amadolari muri rusange hagati aho yo gukoresha, no kugira ngo ifaranga ryabo rikorane n'ibindi bihugu bigomba kumenyerezwa buke buke. Nibyo bakoze muri Prince, bashyiraho na banki zabo, bakanashyiraho n'uburyo bwabo bwo gukorana badaciye ku buryo bwa Amerika buriya bwihanahana amafaranga. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Professor Paul Kananura, umuhanga mu by'umutekano ku isi na politiki y'ububanyi n'amahanga, ndagushimiye cyane umwanya waduhaye. Murakoze cyane namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika, namwe mwese uko mungana, ndabashimiye rwose mbikuye ku mutima ukuntu mwari benshi rwose, muri benshi beza. Ntabwo twashoboye kubaha umwanya mwese, ariko nakagaruka. Murakarama.